Boleh tak bang dapat satu nasi? Tapi saya tak cukup duit bang. Boleh. Boleh tak apa bang? Boleh. Betul bang, tak susah ke abang? Boleh. Nasi je tak apa, nasi putih ada? Boleh. Buat tu nak ada. Nasi je tak apa. Ni bagi ayam. Tak apa bang, susah ke abang bang? Boleh. Abang berniaga sini dah lama bang? Baru pun nampak. Baru lagi? Berapa lama bang? Sini baru 2-3 hari lah. Oh, baru buka lagi? Depan, kita tak depan dah bulan dah. Oh, depan abang bina sini lah? Tu bina sini. Bina kacau depan. Oh, bisnes semua okey bang sini? Alhamdulillah, Allah bagi rezeki. Dulu saya main sukan bang. Oh, abang main sukan? Sukan apa? Main sukan boxing. Oh, abang boxing? Abang tak nak masuk ni, Beyond? Kawan saya ada masuk Beyond tu. Siapa? Aktif Feli. Oh, tapi abang stop lah boxing? Tak stop lah. Training lagi. Ada buat training lagi. Saya Tengok. main sukma. Oh, abang main sukma? Saya main sukma. Oh, abang pernah wakil? 2000 apa bang? 2018. Sekiranya abang main time umur Saya main umur 19. 19 saya pun tak buat apa je. Jadi bang kenapa abang sudi tolong saya bang? Sebab abang tak kenal saya pun. Tak apa. Tak apa bang, abang tolong saya. Setelah sebab abang tak kenal saya. Abang tahu saya tipu ke sekarang abang sudi tolong. Tak bang, terima kasih bang. Terima kasih Ini adalah 50 ada orang sedekah kat abang. Sebab abang dah buat baik kat abang pun tolong saya. Ni untuk abang 50. Betul bang, ni untuk abang punya rezeki abang. So kat sini saya lagi 250 untuk abang lah. Sebab nak sedekahkan anak yatim. Ni 250. So 50 total abang 300 lah. So yang ni abang bungkus lah mana yang sempat ke apa. Saya tunggu je. Ya. Boleh saya bungkus. Boleh ke? Tak apa. Ada orang dah impak bang. Ya ke? So, Aaron telur dadah kali ya? Telur dadah tadi. Telur dadah. Oh, boleh. Okey bang. Terima kasih bang. Semoga murah rezeki selalu. Semoga berjaya bang. Boleh bang. Okey bang. Terima kasih. Salam. Ni kak. Oh, tak mana? Oh, sini terima kasih